kategorije. Pitanje da li će stati možda 2 puta do kraja. Ovaj je Neće uopće. Ništa, šapi. Ajma, rime, ja sad ne radim u šestom, bilo budale. On, brat, onaj Drago, radi se Drago Motivić. Bradnje on je. Radi je brat posebno sad, veliki suc. 150 metara sajeva, ja sam dvojica mijenjali mene. Ja do prvo notko, sad nastavim, jer je suc promutio. A ubo onaj Grensku mjesto, izašao pravi. pametno, pametno. Ne zapravo si ga dragi. Ajmo aplaudirati šampionima! Dižu grbe čave! Dižu!